abanyarwanda bakangana b'abakongomani ugasanga wahura n'umubembe ngo nyemunye kuba baraduhaye ubwo buhunzi n'ubundi iyo babishaka bari kutwicara n'ubundi tugashirira. Hello guys, muraho murakomeye ndabashuje mwese ku mpande enye z'isi. Nongeye kugaruka, hari ikiganiro nshaka dukorane tuganire twungurane inama, mujye munyohereza comment mumbwira. Birababaje cyane kumva abantu turi impunzi itumenye icyo turi cyo. Birababaje cyane kumva abantu batwanga natwe tukiyama. Hari ibintu mperutse kureba mbikora ubugendo ndabubura, birambabaza cyane. Ndavuga wenda ku banyafrika muri rusange, cyane cyane abo tuvuga ururimi rumwe, Igiswahili, Ikinyarwanda, Ikigande, Ikirundi. Abo bantu bose ngira ngo twumvikana mu rurimi, ariko uko twumvikana ntabwo ariko twumvikana no ku mutima no guhuza, ngo duhuze urukundo, duhuze ubuhunzi, twumve ko twahunze twese. Nukuvuga ngo ari abantu mwiyumvishe yuko kuba twarahungiye muri Amerika, abandi bakajya muri Canada, abandi bakajya za Australia, abandi za Finland, abandi mu Bwongereza, abandi mu Bufaransa, abandi hirya no hino, ngo nuko ngo abo bantu baduhaye ubuhunzi bari badukunze. No, ntabwo babigeze badukunze. Ahubwo ikintu bakoze ni ukugira ngo baducemo ibice, babandi basigare bafite intege nke, none babona uko badusahura ibyacu. Ni gute wumva ko bagukunze, ko batananiwe gukura intambara ziri kubera iwacu, kuki batazikuraho? Ntabwo bagukunze rero, ahubwo ari inyungu bagukeneyeho kugira ngo uze babandi basigarana intege nke, bakuzanira amabuye y'agaciro, wirirwa uyakuramo telefone, ya telefone ijye ku isoko ijye kugurishwa bene wanyu basigaye. Kandi nta nyungu tubifitemo. Rero ikintu cyambabaje ntabwo ari icyo ngicyo barakoze kuba baraduhaye ubwo buhunzi n'ubundi iyo babishaka bari kutwicara n'ubundi tugashirira, ariko kuba barakuze wenda ngo bamwe barokoke, nabwo reka mfe gushima barakoze. Ariko bantu banjye, inshuti zanjye, Bagande, Banyarwanda, Barundi, Batanzania, Bakongomani, mugire ushirikiana, mugire urukundo, mwiyubahe aho muri, kuko biteye agahinda. Hari ijambo mperutse kumva ahantu turi ahantu mu kabari, numva umuntu aravuze ngo kira niki cyangware. Cyangware ni igiki? Mu cyangware ni iki? Cyangware ni mbese navuga ko ari nka komine cyangwa se umurenge w'ahantu muri Uganda. Ntabwo cyangware ari igihugu, cyangwa se ubwoko bw'umuntu, cyangwa se n'umuntu. Sinzi igituma rero umuntu agomba kuzira ko ari mu cyangware akamutuka ngo ni iki cyangware, kubera ngo ururimi ngo bavuga rw'ikinyarwanda kitumvikana. Ntabwo yavuga ikinyarwanda cyumvikana, birumvikana. Kwa hiyo gituma tuvuga icyumvikana uko twahungiye mu Rwanda bavuga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uriya yahungiye muri Uganda, nukuvuga ngo yatazi Ikigande ntamenye n'ikinyarwanda, ahengeka cya kinyarwanda nyine akivuga nabi. Ariko niwe akabimusekeye, kuko niwe yahungiye, niwe yagiriye amahirwe yo kurokokera. None ugasanga nabo bakoza gakundi nk'abacyangware, koko nabo bakakora ko gakundi nk'abacyangware, bakangana nabo abanyarwanda, bakangana b'abakongomani. Ugasanga wahura n'umubembe ngo nyemunyarwanda, ngo wari umunyarwanda ute nahungiye mu Rwanda, mvuye iwacu muri Kongo. U Rwanda ntabwo ari rubi kuvuga ngo ndi umunyarwanda, ntabwo nabitinya ndamutse ndiwe. Ahubwo ni gute unyita umunyarwanda ndi kuvuga ko ndi umukongomani? Inzi ko ndi umukongomani, naravukiye Kongo na data akavukira Kongo na sokuru akavukira Kongo. Urukumpamya ko ndi umunyarwanda gute? Ni wowe unzi kurusha uko niyizi. Ikindi ugasanga
utwo dukundi twose tubaho ntacyo tugambiriye ari urwango gusa, ntacyo uzantwara. Turi kumwe muri Amerika mu bazungu, abo n'ukwangana tugatuma umuco, tukereka abazungu icyo tutari cyo, tukabereka umutima mubi. Ahubwo dushyire hamwe dukundane, kuko ntacyo wantwara, ntacyo nagutwara, twese twarahunze, ntawe ufite ububasha bw'icundi. Niba unabo ufite koko wananyica, nawe ntiwabaho neza, wafungwa, wakorerwa bibi byinshi. Kuki dushaka kwiyica ngo batwice natwe twiyice? Kuki badushaka kwiyanga, batwange twiyange? So ngewe rero nka murumuna wanyu, nka mukuru wanyu, bamwe nk'ababyeyi banjye, nka benshi, ndabasabye tugire ushirikiyano, tugire ubwumvikane, twibuke ko turi impunzi, twibuke ko turi impunzi. Utazi yava ntamenye yajya. Ejo tutazajya dutaha tukicana, twahurira tukicana ngo yanyitaga iki. Mwihangane, tubeho, twereka abana bacu umubano w'Abanyafrika, dukundane nk'Abanyafrika baje bahungiye mu gihugu cy'abandi. Abana bacu bakure mu rukundo, bashakane, bakore buri kimwe cyose, tureke gukomeza kwiyanga. So ndabakunda kandi ndabashimiye. Icyo mbasabye n'urukundo hagati yacu. Thank you so much.